Pozdrav dragi moji, kako ste mi? Nadam se da ste dobro. U posljednje vrijeme mi je zaista nekako izazovno snimati videa jer sam se prehladila, imam tu neku virozicu koju vučem, jako puno obaveza, nekih privatnih stvari i onda kad god uhvatim nekakvih par minuta da me nakon ne lovi kaša ili da me neko ne zove ili neko nešto ne treba, sjednem i snimam. Htjela sam danas pričati o pojmu koji se zove tijelo boli. Dosta ste me nešto o tome ispitivali, vi koji ste čitali knjige Eckharta Tollea. Vi koji niste, toplo sugeriram moć sadašnjeg trenutka i osobito Novu zemlju. Znači, Nova zemlja je knjiga koja jako dobro opisuje što je ego, kako nastaje ego, čemu služi ego i što je tijelo boli. Tijelo boli najlakše, onako kako sam ga ja pojmila, je skup energija svih proživljenih naših trauma, svih loših iskustava, svih onih pod navodnicima negativnih emocija ili ono što zovemo negativne emocije. Rađamo se s tijelom boli. Znači, tijelo boli može biti lakše ili može biti gušće, ovisno o tome što smo potegnuli od naših roditelja, kakva su njihova tijela boli, kakvo je tijelo boli majke koja je na svijet donijela dijete. Ali možemo reći da je to i skup odabranih iskustava koje je duša odabrala prije nego što je došla na ovaj svijet. Možemo reći, ako volite priče o karmi, da je to i karmički tijelo boli, znači ovisno o tome što vjerujete i što sa vama rezonira. Znači, ja ću ovdje obuhvatiti te neke pojmove. Oni koji rezoniraju s vama dobro, koji ne rezoniraju s vama opet dobro. Ja sam ovdje s nekim pojmovima bliža, meni neki više rezoniraju, neki manje, ali želim obuhvatiti to iz svih onih saznanja koja su meni u ovom trenutku dostupna. Znači, ja nisam nekakav prevelik ljubitelj pojma karme, jer sa mnom to karmičko kažnjavanje i to vučenje nekakvih crnih oblaka iznad sebe radi nekakvih dijela iz prošlih života, to na primjer sa mnom ne rezonira. Ne rezonira na način jer smatram osobno da smo mi na ovaj svijet došli iz bezuvjetne ljubavi, da smo kao duša, znači vječno duhovno biće koje živi privremeno ljudsko iskustvo, dio velike kozmičke svijesti, dio izvora, dio velike duše, možemo je nazvati mama duša, koja je u svemir i u razne dimenzije i u multiverzume pustila svoje bebe duše, nazovimo to tako, da vam to nekako slikovito prikažem, iz ljubavi. I onda ih je pustila da te duše same odaberu svoja iskustva. Neka duša će odabrati vjerovati u karmu i proživljavati karmičke krugove i onako te cikluse. Neka duša je odabrala doći na zemlju i živjeti apsolutno iskustvo ljepote života i onda se vratiti u izvor, u kozmičku svijest. Neka duša je odabrala doći samo jednom da bi sa sobom donijela neku energiju koja će nam pomoći da se podignemo vibracijski i na razini svijesti. Tako da svaka duša ima svoju jedinstvenu misiju i svoj jedinstveni odabir. Ako netko vjeruje da je on došao ovdje odrađivati tešku karmu i ako je njegova duša to odabrala, u redu. Ja to gledam tako. Ja sam si to percipirala tako. Kroz meditaciju sam osjetila da je to tako, to je moja istina. Ako s vama rezonira, odlično, ako ne rezonira, imate pravo na svoje mišljenje, na svoj stav i na svoju emociju, naravno. Sad, kako je to sve vezano uz tijelo boli? Tijelo boli možemo gledati znači kao to karmičko iskustvo, možemo gledati kao nešto što smo pokupili od roditelja, bilo da roditelji imaju traumatična iskustva kroz život, teško tijelo boli, znači teško energetsko tijelo satkano od bolnih iskustava, teških emocija i tuge i bola i razočaranja i ljutnje. I naravno
kad beba dolazi na svijet, kad duša uđe u to formirano malo biće još u maminoj utrobi, ono povlači dio energije majke, što je prirodno, a s obzirom da je stvoreno iz spolne stanice majke i spolne stanice oca, znači i po tim stanicama je povuklo energiju, jer što su druge stanice nego energija na subatomskoj razini, jel tako? Prostor. A možemo otići u tu sferu ako ste proučavali kvantnu fiziku. Sve što kaže znanost, sve je prostor, tamna stvar. Još nisu otkrili što to točno je, imaju neke predodžbe, ali je prostor. Sad da ne odemo mi u krajnost, jer ovo nije znanstveni kanal, možemo se tu neka toga dotaknuti, ali ako imate pitanja, naravno vezano uz to, pa vam mogu neke svoje saznanja ispričati, ali dijete znači je skup energije koju je duša donijela sa sobom, koja ona je, znači bezuvjetna ljubav, ali i odabrano iskustvo, dio energije majke, dio energije oca, i ono na svijet dolazi sa svojim tijelom boli. Ono je malo, ali može biti znači gušće ili lakše, teže ili lakše. I naravno kroz život, ovisno o odabranim iskustvima, to tijelo boli ili postaje laganije ili postaje teža. I svi mi koji smo u životu doživjeli ili bolest ili razočaranja, prekide, razna iskustva, traume, sve te emocije su ostale pohranjene u energetskom tijelu boli. I šta radi tijelo boli? Ono je jako perfidno. Znači, ono radi protiv vas. Ono nekad može spavati mjesecima i godinama i ne se aktivirati. Međutim, kad mu pofali papice, energetske hrane, neka banalna sitnica može ga probuditi na neki način, da to tako kažemo, i jednostavno će tražiti način da se nahrani. To vam je ono kad zapravo ne znate zašto vas je neka situacija naljutila, ali vas je naljutila i strigerirala. To vam je kad imate potrebu nekome odbrusiti. To vam je kad odjednom se osjećate nelagodno u blizini neke osobe i osjećate da vam se javlja neka nervoza. Osobno ja sam primijetila, koliko god radim na sebi, koliko god osvještavam, koliko god otpuštam, da, na primjer, kad počnem surađivati s nekim novim klijentom ili kada trebam ući u neki novi projekt, ja kad osjetim da mi taj projekt stvara nekako grč unutar buha, onako oko dijafragme, prije nisam si to mogla objasniti zašto, nisam s tom osobom stupila u nekakav kontakt, razmijenili smo možda nekakav mail ili mi je možda kolega ili kolegica s kojima surađujem nešto priča o tom novom projektu. Ali meni dođe neka nelagoda, imam neku potrebu izaći iz toga, nisam još ništa ni započela. Budem nekako nervozna. Šta se tu desilo? Moje tijelo boli se aktiviralo. Ta energija se aktivirala jer je prepoznala i dotaknula se sa energetskim tijelom boli druge osobe. Makar mi nismo zajedno komunicirali, ali sve što mi radimo ima energetski potpis, to sam vam već govorila. Zato ja ovako u stupnjevima polako pričam neke stvari, ne pričam onako na buf sve odjednom, nego nadograđujem i pokazujem vam i kako to naravno utječe na vaše odnose, jer je to ono što me najviše nekako pitate. Ali kad ti pošalješ mail, ti ga šalješ iz svog energetskog polja, on ima tvoj potpis. Kad ti prolaziš negdje kroz dućan, ti prolaziš kroz tuđe energetske potpise, ljudi koji su tamo prethodno prošli. Ostavljaš svoj energetski potpis, susrećeš se sa energijom ljudi koji su u tom prostoru. I ono što je u tvom energetskom polju dotiče se s onim što je u njihovom energetskom polju. I tu ako mi dijelimo, sad me dobro slušajte, ako dijelimo uvjerenja slična iskustva, slične ljepote i lijepe doživljaje, ali i slične traume, to je sve ostavilo trag u našem energetskom polju.
To se dotiče i to se aktivira međusobno. To vam je ono slično privlači slično. Ali to vam je zapravo u suštini frekvencija neka koja je u vašem energetskom polju, koja je istovjetna njihovoj frekvenciji u njihovom energetskom polju i one se sudare. Ili u odnosima možemo reći trauma bond. Pa jedna trauma udari u drugu traumu. To vam je to. To mi je sudar energija. I tu nekad ljudi koji su jako mirni mogu biti strigerirani nečem, mogu se s nekim posvađati, mogu, ne znam, napraviti čak i saobraćajku, jer su uletili u tu energiju koja se onako sljubila ili sudarila s njihovom energijom. Jednostavno su se međusobno istrigerirale, desilo se nešto tipa, ne znam, na parkiralištu je neko nekoga okrznuo i posvađali su se i osoba uopće nije svjesna kak sad odjednom je ona bila tak nervozna i kak nije pazila dok je izlazila van sa svog parkirnog mjesta. To je se nikad, ne znam, ima vozačku na primjer 35 godina. Nikad joj se ništa slično nije desilo, nikad nikakva eksplozija, nikakav prekršaj, ništa ono u prometu. I onda joj se to desi i uopće ne zna ni zašto je bila tak ljuta, ni zašto je bila nervozna, ni zašto nije mogla odmah pronaći broj od svog osiguranja. Znate kako to zna izgledat. Ali to vam je zapravo tijelo boli. Tijelo boli je aktiviralo se na tuđe tijelo boli. Ili su se međusobno aktivirali. I nastao je neki kuršlus. Tako možete vi sa klijentom se posvađati i s nekim u obitelji, sa partnerom. Jer mi međusobno svako nosimo svoje tijelo boli. I ako ne osvještavamo svoje traume, ako mi ne trudimo se prepoznat što je u nama, što nas u nekim situacijama trigerira, zašto su nam došle te emocije, mi hodamo kroz život nesvjesni kao zombiji i samo nam se događaju koje kakve situacije, jer ih aktivira naše energetsko polje. U ovim slučajevima naše tijelo boli. Zato vam ja naglašavam, nemojte skakati na svaku, nemojte se ljutiti na trigere, nemojte se ljutiti na osobe s kojima se vi ne slažete. Gledajte što vam taj trigger, okidač, ta emocija, ta misao, ta neka ljutnja koja se desila kad ste pročitali nešto na društvenim mrežama. Društvene mreže su blagoslov. Komentari su blagoslov, jer možete vidjeti šta vas razbuca, šta vas smeta. Vi koji trigeriraju moja videa, moji statusi i kolumne, šta vam tu smeta, šta vas bode, zašto vas to bode, šta vam poručuje iznutra, koja je to emocija, šta to spava u vašem tijelu boli da radi protiv vas. Kopajte po tome, analizirajte, prisjećajte se, razgovarajte, čitajte opet i opet stvari koje vas trigeriraju. Mislite da mene nikad ništa ne istrigerira? Jako rijetko, ali se desi se. Mislite da neke knjige koje sam pročitala, da sam prvi put bila oduševljena s njima? Neke sam čitala po 5 puta, a ništa mi nije bilo jasno, jer moja razina svijesti nije bila spremna za to. Moje tijelo boli je bilo pregusto. Što je moje tijelo boli laganije, što ga više otpuštam, to lakše primam nove informacije. Što je informacija? Energija. Vi koji sada ovo slušate, vi s ovim rezonirate, vi ste spremni ovo čuti. U nekom trenutku će vam to sjest. Ovo ja ne snimam kako mi je neko na neki video napisao da sam ga snimio. Evo, podrška majkama. Neko mi je baš napisao neki gnusni video. Bože, komentar tipa ti si sad to snimila radi klikova, bla bla bla. Ja sam to snimila iz inspiracije. Taj video može imati 200 pregleda, može imati 0 pregleda, može ih imati 5, može ih imati kroz godine, ne znam, 10.000. Totalno nebitno. Ja sam to snimila jer je moj osjećaj bio takav, jer me ponijela inspiracija, jer u nekom trenutku netko to bio spreman čuti. Osoba koju je taj video istrigerirao, umjesto da se zapitala zašto sad to mene smeta, ona je išla odreagirat i napisat baš onako gnjusni komentar koji sam ja maknula. Znate da ja mičem sve te komentare koji su samo uvrede, gdje nema ono kad je neko konstruktivno pitanje ili kritika, ja razgovaram s vama, potičem zapravo diskusiju. Ali kad je baš pljuvačina, onda shvaćam osoba nije spremna i onda to maknem. Znači,
šta je osoba zapravo trebala napraviti? Šta to nju trigerira? Da bi njoj bilo lakše, da ona osvijesti šta je u njoj, šta nju smeta. Da njezino, kad ona to osvijesti, njeno tijelo boli, postaje lakše. I onda su joj spremne doći, vi svi kažete želite manifestirati odnose, želite manifestirati novce, želite kreirati fantastičan život. Šta ste spremni pustiti? To vam i tijelo boli. Šta ste vi spremni otpustiti iz svog tijela boli? Koje energije ste spremni pustiti da idu? Frekvencije koje vam više ne služe. Da bi vam nastao vakuum, prostor za novo, da bi vam došle nove informacije, nova energija, nova vibracija, da bi se vi energetski podigli, da bi vaša dominantna vibracija postala više jer je vaše tijelo boli lakše. Razumijete princip? Da bi se podigli, da bi vam došlo rješenje. Da bi vam došao partner, da biste izgladili situaciju. To je to. Znači, to nije ništa apstraktno, to je zapravo kad gledate kako je konstruiran 3D ili planeta, svijet, prostor, vrijeme u kojem mi živimo. Zašto imamo ego? Ego imamo ne zato da se borimo s njim, nego da ga prihvatimo i da mu kažemo hvala ti moj ego, što zbog tebe mogu shvatiti linearni protok vremena. Jer van ove tu naše 3 dimenzije, prostor, vrijeme ne postoji na takav način, ne postoji linearno vrijeme. Uvijek je sada. I nemate potrebu razmišljati o prošlosti i o budućnosti. A ego imamo da bismo mogli pojmiti koncept vremena na linearan način. Od točke A do točke B. Ok. Sve je tako fantastično posloženo. Sve apsolutno ima smisla i sve si možete čak na ovaj naš banalni, pod navodnicima, banalni fizički način objasniti. Ako niti jedan pojam energije, niti jedan pojam spiritualnog s vama ne rezonira, što je apsolutno u redu, imate pravo na svoj odabir i na svoj stav. I ja ću vas uvijek poštovati u tom kontekstu. Ali ako idemo fizički, kako ćemo mi imamo čašu, imamo jednu čašu. Ta čaša je puna ulja, onog masnog, gustog, koji iz motora koje treba promijeniti. Ili, ajmo, ne znam, treba promijeniti ulje u motoru. Što ćemo prvo napraviti? Pa prvo ćemo očistiti motor, jel tako? Prvo ćemo ono masno, teško ulje očistiti van, odvesti auto kod mehaničara, kod stručnjaka, jel tako? On će to sve sanirati i onda će staviti novo ulje, pregledat će sustav, jel tako? Zato radimo servise. Da bi mogli staviti novo, da bi vozilo ispravno radilo. Isto i sa nama. I sa našim umom, i sa našim duhom, i sa našim tijelom. Ako te nešto boli i uporno te boli i vidiš da ti tableta protiv bolova ne pomaže, što ćeš napraviti? Pa otići ćeš doktoru koji će te pregledati, ne znam, boli te trbuh, napravit će ti ultrazvuk, aha, imate malo tu kamenja u žuči, trebate, ne znam, imate još uvijek blago, to se još uvijek može sa, ne znam, ne masno jesti, ne ovo, ne ono, simo tamo, probajte s tim, ako vam ne bi bilo bolje. Šta se dešava? Ideš na operaciju, ukloni se ona mala kesica žučna, ja sam išla na takvu operaciju. I onda te više ne boli. Mislim, ovo je sad banaliziranje, ali doslovno, ako nešto više ne radi i ako ti ne služi, šta moraš napraviti? Moraš mijenjati. Tako i vaše misli negativne, tako i te emocije koje su u vašem tijelu boli. Zašto se borite protiv njih? Analizirajte, nađite uzrok, od kuda dolaze. Jer kad nađete uzrok, kad ih osvijestite, šta onda radite? Onda ih transformirate i stvarate prostor za novo. Ja bih isto voljela da sam prije puno godina, kad sam se prvi put, cijela moja priča o duhovnom rastu je počela, još naravno kao dijete kad sam na vjeronauku postavljala neka pitanja, sa mnom neke stvari koje su se pričale, tada nisu rezonirale. Sada religiju doživljavam posve drugačije, sada znam da sve te priče iz Biblije su također preneseno značenje. Ali tada moj dječji to nije rezonirao, nije pojmio, nije mogao. I shvatila sam da mi vrijeme ovo linearno ovdje služi da s vremenom transformiram, stvaram prostor, otpuštam
I to i radim. Nisam mogla pojmiti neke stvari prije 10 godina, sada mogu. Pogotovo neke stvari nisam mogla prije 20 ili 30 godina pojmiti, sada mogu. I zato vam uvijek kažem, čitajte knjige, gledajte videa iznova i iznova, ne samo moja, od drugih ljudi koji snimaju, koji se bave ovim čime se ja bavim. Čitajte, pogotovo ono što vas je istrigeriralo i naljutilo. Tu vam leži odgovor, tu vam je pomoć na ono što vas boli. Ok, nemojte se boriti protiv toga jer borite se protiv sebe. Sve izvana je refleksija vas. I što više se boriš protiv nečega, to više to raste. Jer raste otpor u tebi. Ako raste otpor u tebi, problematika izvana raste. Ja kad nešto rješavam, a vidim da to ne mogu riješiti sad, ja se ne borim protiv toga, ja se od toga maknem. Posvetim se nečem drugom. I onda se tijelo, energetsko tijelo, se iščisti i tu, evo, rješenja nađem. Dođe mi ideja. Tipa snimiti video, snimiti, ne znam, podcast, na primjer, to mi je jedna od novih ideja. Napisati kolumnu, nazvati nekoga, poslati neki mail, otići negdje. Jer se maknem sama sebi s puta, to vam znači maknuti se sebi s puta. Dobro. Nadam se da vam je ovaj video dao neke odgovore, nadam se da vam je dao misliti, nadam se da ćete se okrenuti meditaciji ili ponovno meditirati ako to već radite. Nadam se da vam je služilo, da vam je pomoglo, da će vam pomoći. I ako vas istrigerira, da ćete se zapitati šta je to, šta mi to govori, kako mi to zapravo želi pomoći. Da ćete biti voljni raditi na sebi i da ćete pronaći odgovore za kojima tragate. A do nekog novog videa i novog susreta ja vam šaljem veliki, veliki pozdrav. Ćao, čao.